Ser Zuria? Ez da, hor dator. Apa, David, venga! Apa, David, venga, adelanta! Apa, venga, Chacaluna! Eta berreunazionetan ane bai hartan dugu nesken artean. Ane gurtu bai. Ane gurtu bai, tanto. Horietuz lasterketaren buru bat daukagu. Alkaion! Alino atletak azkero gurera joantaz mismo, azkero gurera zuentzat. Ja, lehenko pinturoa osatu dituzuen. Azken mundia última vuelta,
Jope. Alain Rubales. Amadio 26. Ahí 12-26 Alain Rubales. Daniel. Joder, Mikel. Mikel Rosales Gales, Nafarroko Mikel Rosales, helmuga baita ere. Kaneretan bere ikusten ditugu helmuga arte. Hogeita hamairu zortzalarekin. ¿Cómo lo lleva? Eta bien, neskak baita ikusten ditugu. Si me da me pongo encima de tu cabeza, tío. Ane, máquina. Máquina. Con esas gafas veras de lujo, ¿no? Me cago en 10. Gustavo Andrés, Quintarino León. Esan bezala, antolatzaileak, bai izaten dieten bezala proiektu hartu zuen, parte hartzaileak, zuen azterketa bukatu ostean aurrera, estafeta sartu zaigu Oskar Raskolniken. Eta zelako animoa, erasoltzeko ere, Rodrigo de la Riva. Naroa Uriarte Ipiña, hementzakagu. Naroa Uriarte Ipiña. Iker Hernandez Kantabrana. Beste neska helmugan hementzakagu. 76 pertsonarekin. Maria Ruiz Suárez. Aurrera pasatu mesedez. Zeratu hor. Aba, Mikel. Ondo. Helmugan baita ere, Mikel. Aurrera. Aurrera. Eta Ayala Isa Bilbao. Alfonso Pina baita ere. Pilotuen korrika. Eta Ander Arpegena iparren metzea helmugan baita ere. Aurrera. Galdaka Barberismo taldeko Inai eta Mila García ezagutuz dugu. Animo atletak azkeneko esfortzua emetxe okazu helmuga. Hirugarren dortzalarekin Maite Alvaro García Begoñoa daukagu. Eta hementxe Joseba Antoni Loroño, Jurre Baso Markel Loño Bilbao. Gogoratu, hogeita bigarren edizio. Loroños. Eta Begoño eta Kataloko Umonak antolatzen dutela. Aurrera. Baitare, Luman, Igori Mojaratueta. Baizan bezala, Galdakao, atletismo taldea Galdakako udalak. Baitare antolatzen duela. Baitare babesleak oso garrantzitsua zarete gure zanago. Eta berrogeita 5. edizioa ez da
Zoazte pasatzen, irak gol mesedez. Gortzalarekin. Naure, zera! Aurrera, aurrera. Ukelelea falta zaizu, me cago en la mar. Gero garaikoa, jaso dituzula, frontoian, Ondo. Aurrera. Amazortzi, minutu, Aurrera. Vale, aurrera. porque hace Alonso. Aurrera. Aurrera. Juanillo. ¿Esto qué? Las estaciones son de la serpiente también. Aurrera, mesedez. Josu! Mesedatu hor, pasako aurrera. Venga, aurrera, oso ondo. Oso ondo. Kantuetak gehiago bururatzen, baita areontaleko. Vale, pasako aurrera ziratu hor. Zuen lasterketa bukatu zen aurrera jarraitu behar duzuena, eta korrikalariaren puertzak jasokak ez duen frantxikoa. Va, zera ariane ondo? Bai, venga. Hori aurretik ez da bukatu, estelkin kategoria ditugu aurretik, eta ziurrenik zuen lasterketa bukatzen dezuenean, azkar batean ez dien atzetik bukatuko zarete, zen neskak eta zen mutilak falta zaizkigulako. Eta da, atletak izango ditugu, lau bira izango dituzue aurretik neskak eta Queda zen todavía mutilak. un cuarto de hora. Digamos que esto todavía no ha finalizado. Sí que tenemos que animar a todos los atletas, pero os recordamos, espectadores y atletas, que después vamos a presenciar esas dos últimas categorías, dos últimas carreras, absoluto público, Iker, sí, hostia. y absoluto masculino a las 7:25. Esta
cariño, ze ondo. Eta 10 minutu falta dira, 10 minutu ja, Ineska, hemendik hurbil ikusten ditugu. Y decimos que son las 6 de la tarde ya. Se está celebrando ahora en la categoría. Esa séptima carrera, séptima salida, senior femenino. Vemos ya a las atletas por aquí cerquita. Ahí está viendo llegar, vemos con ese dorsal 66, David Smith. Baina, baita ere seniorren artean, Ainhoa Álvarez Ajuria, sententzia atletismo taldeko atleta, Juni Arrea Sarri Ugarte, Nerea Calvo Zeanuri, Usue Castro Martín, Adriana de Prado Gausín, Paula Etxarri Rouco, Olatz Flores Javen, Jone Kurte Herrera, Ollane Irusta Gómez, Onditz Iturbe Argintzoliz, Alba Linares Sánchez, Elena Eloyo Menoyo, Usue Mardara Sustaza, María Marín Campos, Nerea Martín del Moral, Ane Ochoa de Alda Urizar, Judith Otazua de Riga Etxabarria, Irene Pelayo, Inmaculada Ruiteran, Miren Taigo, Jone Zabaleta.